Pozdrav drugari, dobrodošli nazad. Ovo je kanal My Fungi Nature. Moje ime je Miloš i ja vas vozim kroz čarobni svet gljiva. Ostanite uz nas i naučit ćete sve što ste želeli da znate o gljivama, a niste imali koga da pitate. Ovom epizodom počinjemo priču o sunčanicama i njihovim srodnicama. Sunčanice u pravom smislu podrazumevaju rod Macrolepiota i vrste koje tom rodu pripadaju. Najčešće vrste u ovom rodu su Macrolepiota procera ili velika sunčanica, Macrolepiota mastoidea ili grbava sunčanica i Macrolepiota exoriata, odnosno ogoljena sunčanica. Ove vrste su blisko srodne šampinjonima o kojima smo pričali u prethodnoj epizodi, dakle pripadaju istoj familiji i logično pripadaju istom redu i tako dalje. Glavne karakteristike svih sunčanica su pečurkast oblik plodnog tela, znači šešir sa listićima odozdo i drškom. Gljive su obično krupne, znači do nekih 40 cm u prečniku šešira i isto toliko visokom drškom, koja je najčešće kruta, čvrsta, gotovo drvenasta, lako lomljiva do duše. Ima parcijalni veo koji kod mladih primeraka prekriva listiće, a kasnije se zadržava na dršci u vidu manje ili više kompleksnog prstena u zavisnosti od toga o kojoj vrsti govorimo. Često se kao glavni faktor identifikacije sunčanica navodi upravo prsten i njegova pokretljivost gore-dole po dršci, međutim ovo nije uvek najpouzdanija stavka, jer i neke druge vrste mogu imati pokretan prsten. Takođe, kod sunčanica može doći do razaranja, odnosno fragmentisanja prstena prilikom otvaranja šešira, tako da prsten može biti odsutan sa drške. Tako da koristimo ne samo prsten, već i kombinaciju drugih nekih karakteristika. Listići svih sunčanica su beličasti, beličasto-kremkasti, kod starijih mogu biti malo tamniji, ali generalno to je ta neka boja. Šešir ovih gljiva je takođe beličasto-krem, ponekad tamniji, brownkasti. Jedna od glavnih karakteristika je ljuspastost šešira, odnosno pucanje pokožice, odnosno kutikule šešira u ljuspe, pri čemu u zavisnosti od vrste ovo pucanje može da bude manje ili više izraženo. Najčešće imamo u centralnom delu šešira jednu veću ljuspu koja ostaje nefragmentisana, dok su ka marginama fragmenti češći, gušći i sitniji zapravo kako se krećemo ka samim marginama šešira. Ove ljuspe mogu biti, odnosno fragmenti mogu biti manje ili više slobodnih ivica, znači manje ili više podignuti od površine šešira, i sve ove karakteristike mogu da nam pomognu da prepoznamo ovu ili onu vrstu sunčanica. I generalno ove ljuspe su obično tamnijih nijansi od same površine šešira. Sve ove vrste iz roda Macrolepiota imaju prijatan miris i najčešće se on opisuje kao orašast ili miris na lešnike i tako dalje. Sve ove vrste su saprofitne, dakle rastu kao razlagači truleće organske materije, tako da se mogu naći na livadama i u šumama gotovo podjednako. Prva vrsta o kojoj ćemo pričati je Macrolepiota procera ili sunčanica, poznata u nekim krajevima i kao srndać ili orlovača i tako dalje. Jedna od najkrupnijih vrsta iz ovog roda može porasti, kao što sam rekao, do 40 cm u prečniku šešira, visoke drške takođe do nekih 40 cm. Nije nešto preterano mesnata gljiva, ali ima široke listiće, tako da šešir deluje zapravo mesnato kada se sve to uzme u obzir. Karakteristično je ljuspastog šešira, znači koji ima tu neku centralnu ljuspu koja nije fragmentisana i oko nje koncentrično raspoređene u nekom nepravilnom šablonu te druge ljuspice. Drška ima karakterističnu zmijsku šaru. Prsten se nalazi visoko, najčešće na dršci, kompleksan je, sa dve ivice, često je paperjast ili vunast, nitast ka marginama, beličast je, znači, ka spoljašnosti i uz dršku, dok u nekom srednjem delu može biti tamniji i iste nijanse kao površina šešira ili površina drške.
karakterističnog je i jakog izraženog mirisa na lešnike. Drška je često zadebljana kao osnovi, a listići su široko odvojeni od nje. Interesantno je da ljudi najčešće pronalaze ovu vrstu i beru je, dakle, u tim nekim zrelijim stadijima, odnosno starijim fazama, pa onda kada je nađe u nekim mlađim stadijumima rasta, odnosno u obliku primordijuma, uopšte i ne prepoznaju. Karakteristično za ovu vrstu, kao što možemo vidjeti sa slike, je da ona u najranijoj fazi ima neki nepravilno sferični oblik sa koničnim šeširom na vrhu. Drška može biti u ovom stadijumu bela ili brownkasta, kasnije se drška izdužuje, igljivo dobija taj neki falusoidni oblik, znači sa tankom dugom drškom i kupastim šeširom koji je dugo zatvoren. I drška i šešir su u ovom stadijumu nefragmentisani, znači u nekoj nijansi kremkasto-brownkaste boje, i sa daljim rastom taj spoljni sloj, odnosno kutikula gljive puca i zato drška dobija tu zmijsku šaru, a šešir dobija one ljuspice koje su karakteristične za nju. Ova vrsta je jestiva, izuzetnog kvaliteta, drška je dosta čvrsta i žilava, pa se često odstranjuje i ne sakuplja prilikom branja ove gljive, međutim može se sušiti, samleti i koristiti tako kao začin ili dodatak nekom jelu u sušenom obliku. Druga vrsta iz ovog roda je Macrolepiota mastoidea ili grbava sunčanica, često još nazivana i sisata sunčanica. Šešir ove vrste je sličnog oblika i boje kao i kod prethodne vrste, doduše za nijansu svetliji, obično beličast, sa tamnijim ovim fragmentima koji su ispucali i manje više koncentrično nepravilno raspoređeni po šeširu. Još jedna od bitnih karakteristika koja odvaja ovu vrstu od prethodne je pojava centralnog ispupčenja na šeširu koje podsjeća na, koje daje oblik ovoj gljivi u vidu ženskih grudi, pa odatle i potiče njen naziv mastoidea. Kod ove gljive na dršci ta zmijska šara manje izražena, može biti prisutna, ali jako retko, iako je prisutna, nije kontrast toliko veliki da ona bude uočljiva jasno. Slično, znači, prethodnoj ima kompleksan debeo prsten koji je takođe, znači, paperijast ili vunasto vlaknast na marginama, i on je u najranijim stadijumima, dakle, prilepljen uz dršku, a kasnije tek postaje slobodan. Ono što nisam pomenuo za prethodnu vrstu, a što je bitno i za ovu, je da prilikom oštećenja ne dolazi do oksidacije, odnosno promene boje mesa ni u dršci, ni u šeširu, ni tome slično. Znači, meso je beličasto, kremkasto i zadržava te nijanse. Kod ove vrste, odnosno kod grbave sunčanice, miris nije toliko izražen kao kod procere, odnosno velike sunčanice, ali takođe je prijatan i isto, znači, podsjeća na miris lešnika ili nekih oraha i tako dalje, orašastih plodova. Kod obe vrste je drška u osnovi zadebljana, kod procere može biti malo više nego kod mastoideje, mada to varira od primerka do primerka. I ova vrsta je jestiva i izuzetnog kvaliteta. Poslednja vrsta iz ovog roda o kojoj ćemo pričati je ogoljena sunčanica ili Macrolepiota exoriata. Ovo je vrsta iz ovog roda koja se ne savetuje za sakupljanje početnicima, jer je ona najmanja vrsta iz ovog roda i može se lako zameniti sa veoma otrovnim vrstama iz roda Lepiota. Šešir joj je, dakle, nekih dimenzija do 10-15 cm, ponekad možda i veći, ali češće je, znači, tih nekih manjih dimenzija. Slično kao i prethodnoj vrsti ima tamniju ovu kutikulu koja puca, ali ne pojavljuju se ljuspe onako kao kod prethodnih vrsta, već je šešir uglavnom prekriven jednom nefragmentisanom ljuspom koja je tek na marginama odvojena od pokožice i u marginama se samo vidi ta bela pokožica. Takođe, kutikula ove gljive nije brownkasta, odnosno tamna kao kod prethodnih o kojima smo pričali, već je onako
za nijansu tamnija od same površine šešira, znači nekako kremkasta, tamnije nego ova beličasto kremkasta podloga na kojoj se nalazi. Listići su beličasti, isto, znači kao i kod prethodnih vrsta, odvojeni od drške. Drška je tanja, nežnija, često nije onako čvrsta i lako lomljiva kao kod prethodne dve vrste, već je nekako mekša i lakše može se zgnječiti, na primjer, u prstima. Prsten nije kompleksan, već je prost i najčešće je spojen, odnosno prilepljen uz dršku i veoma retko bude pomičan. Drška je beličasta, može biti zadebljena kao osnovi, ali ređe je onako uniformne neke cilindrične debljine. Kod ove vrste je miris najmanje izražen, česta je po livadama, znači ne može se naći u šumama kao prethodne dve vrste. Jestiva je, kvalitetna vrsta, međutim, usled opasnosti od zamene sa vrstama iz roda Lepiota ne savjetuje se njeno sakupljanje za ishranu početnicima. Pored ove tri vrste u Evropi imamo još tri daleko ređe, to su Macrolepiota rhodosperma, Macrolepiota phaeodisca i Macrolepiota fuliginoskvarosa. Ove tri vrste su generalno dosta slične sa ovim krupnim vrstama kojima smo pričali, sa Procerom i Mastoideom. Sve tri imaju istu jestivost, dakle jestive su i kvalitetne vrste, tako da nisam nešto planirao preterano da govorim o njima, jer su po mojim saznanjima dosta retke kod nas. Posle takozvanih pravih sunčanica dolazimo do kuštravih sunčanica, odnosno roda Chlorophyllum, i to su sunčanice koje mnogi širom sveta konzumiraju, ali isto tako mnogi mogu da imaju i gastrointestinalne probleme, odnosno stomačne probleme nakon konzumiranja njih, tako da se najčešće u literaturi ove vrste ne savjetuju za konzumiranje. Takođe imamo tri česte vrste u Evropi, to su Chlorophyllum rhaodes ili kuštrava sunčanica, Chlorophyllum olivieri ili olivijeova sunčanica i Chlorophyllum bruneum ili braunkasta kuštrava sunčanica. Generalno, osnovne karakteristike ove tri vrste su dosta izraženije ljuspast šešir, pri čemu su ljuspice dosta slobodnije i odvojenije, znači od površine šešira. Često kod starijih primjeraka dominiraju sivkasto-maslinaste nijanse i ono što je bitno za sve tri vrste je da one prilikom oštećenja dobijaju neku naranđasto, crvenkasto, bordo boju na tim ozleđenim mestima. Prva vrsta iz ovog roda je Chlorophyllum rhaodes ili takozvana prava kuštrava sunčanica. Ona je generalno svetlijih nijansi od ostalih ovih o kojima ćemo pričati i o kojima smo pričali. Dakle, njena površina šešira je beličasta, a ljuspice imaju neku kremkasto, ružičasto, braunkastu nijansu koja je daleko svetlija nego kod drugih sunčanica. U centralnom delu imamo jedan taj fragment, odnosno ljuspu koja nije ispucala i oko nje koncentrično, znači raspoređene ljuspe slično kao kod Procere, pri čemu su im margine daleko odvojenije, odnosno slobodnije od te površine. Rastu, znači, kao razlagači, česte su u, na primjer, nekim zapuštenim bagrenjarima, voćnjacima i često rastu u velikim vilinskim krugovima. Kao i kod drugih sunčanica, listići ove vrste su dugo prekriveni parcijalnim velom, koji puca kako gljiva raste i zadržava se na dršci u vidu kompleksnog prstena koji se nalazi visoko na dršci, i prsten ove vrste takođe može biti pokretan kao i kod pravih sunčanica. Mesto ove gljive na ogrebanim, oštećenim ili tako dalje, znači na bilo koji drugi način ozleđenim delovima, dobija naranđasto-crvenkaste nijanse. Generalno ova vrsta se do skora smatrala jestivom i konzumira se i dan danas u mnogim delovima sveta, čak i u mnogim ovim, kako se zove, gljivarskim vodičima se vodi kao jestiva, međutim kod velikog broja ljudi može da izazove stomačne probleme, pa se generalno ne savjetuje za konzumaciju.
Sad, ukoliko neko reši da je konzumira, preporuka je probati prvo manju količinu, pa ako se jave neki stomačni problemi, onda ne konzumiramo preostali deo gljiva koje imamo, a ako nema problema onda ih možemo jesti. Lično sam konzumirao ovu vrstu više puta bez ikakvih problema, međutim ona nema onaj karakterističan miris kao prave sunčanice, već ima neki miris koji podsjeća na sveže zeleno voće, neki tako kiselkast miris, tako da meni iskreno nije prijatna za konzumaciju i uprkos odsustvu stomačnih problema ne volim je u svojim jelima. Chlorophyllum oliveri ili Olivierova sunčanica je slična prethodnoj, samo što ima onako tamniju površinu šešira i ljuspastija je, znači imate neke maslinasto-sivkaste, sivkasto-zelenkaste ljuspice, sa starenjem još tamnije. Na držci takođe ima prsten koji je kompleksan i nalazi se pri vrhu, manje je znači masivan i debeo nego kod drugih sunčanica ili ovih kuštravih sunčanica, kako god, i kod starih primjeraka takođe može biti pomičan. Ova vrsta takođe ima zadebljanje u osnovi i nema zmijsku šaru kao i ni jedna druga od ovih kuštravih sunčanica. Najčešća je u četinarskim šumama, ja sam je nalazio na primjer na Goliji, Kopaoniku, Tari i tako dalje. Saprofit je i raste najčešće u nekim marginalnim delovima šuma ili delovima šuma koji su svetliji, odnosno primaju dosta više svetlosti. Voli, odnosno preferira staništa bogata humusom, tako da se verovatno može naći i u drugačijim staništima koja nisu četinarska, ali to je jedan od preduslova koji moraju biti ispunjeni. Pri oštećenju i kod ove vrste na držci dolazi, pre svega na držci, ali i u drugim delovima gljive, dolazi do promene boje u neku naranđasto-crvenkastu bordo nijansu. Ne savetuje se sličnoj prethodnoj vrsti za konzumiranje. Poslednja vrsta kuštravih sunčanica je Chlorophyllum bruneum ili brownkasta kuštrava sunčanica, ako prevedemo njen naučni naziv bukvalno. Ova vrsta je česta na staništima koja su izmenjena radom ljudi, može se naći u baštama, parkovima i tako dalje. Preferira nitrofilna staništa, znači staništa bogata azotom, i može da raste u velikim grupama. Slična je poprilično Olivierovoj sunčanici, odnosno Chlorophyllum olivieri, pri čemu se od nje razlikuje po tome što u osnovi drške ima gomoljasto zadebljanje koje se naglo širi, znači, od drške i ima sa gornje strane zaravnjenu površinu. Drška ima taj neki karakterističan oblik. Ovo je jedina autohtona evropska vrsta iz roda Chlorophyllum za koju se pouzdano zna da je otrovna i ona, za razliku od prethodnih vrsta o kojima smo pričali, uvek izaziva trovanja. Ne postoje ljudi koji mogu ovu vrstu da konzumiraju bez problema. Toksin nije identifikovan, ali zna se da je gastrointestinalni iritans, izaziva mučninu, povraćanje, proliv i tako dalje. Znači, ne savetuje se njeno sakupljanje radi konzumiranja. Sad imamo još jednu karakterističnu vrstu iz roda Chlorophyllum koja nije autohtona u Evropi, a to je Chlorophyllum molybdites. Ova vrsta je severnoamerička, međutim, poslednjih 10-20 godina se polako javlja u Evropi kao invazivna vrsta. Mislim da je prvi put otkrivena u nekoj botaničkoj bašti u Španiji ili Portugalu, gde je dovežena zajedno sa nekim biljem koje je uveženo radi uzgajanja u toj botaničkoj bašti, a kasnije je, da tako kažemo, pobegla iz nje i počela da se širi atlantskim i mediteranskim delom Evrope. Znamo da je ima u Španiji, Portugalu, Francuskoj i nekim delovima Italije.
u našim delovima Evrope nije pronađena. Karakteriše se svetlijim šeširom, manje ljuspastim, više onako podsjeća na neku mastoideu bez onog centralnog ispukčenja. I ono što je za ovu vrstu karakteristično je da listići imaju zelenkasti preliv usled boje spora koje nisu bele kao kod drugih vrsta, već imaju tu neku zelenkastu nijansu. Ova vrsta je otrovna i izaziva teže stomačne probleme, znači povraćanje, proliv, grčeve i tako dalje. I imamo još jednu vrstu u ovom rodu koju ću samo pomenuti, a o kojoj ćemo pričati kasnije kada budemo govorili o gasteroidnim gljivama, a to je vrsta Chlorophyllum agaricoides. Ovo je vrsta koja je veoma specifičnog načina rasta i oblika. Ako ovu vrstu pogledamo i vidimo ju u prirodi, nećemo odmah pretpostaviti da pripada rodu Chlorophyllum, nećemo čak pretpostaviti ni da je pečurkastog oblika, zato što je ona u svim stadijuma rasta potpuno zatvorena. Znači, nikada njen parcijalni veo ne puca i nikada se ona ne otvara, već raste kao neka puhara. Međutim, ako uberemo i presečemo primerak ove gljive, vidjet ćemo da ona u unutrašnjosti ima i dršku i neke deformisane listiće koji su odvojeni od tkiva koje bi trebalo da bude šešir, ali jednostavno raste u tom nekom međuobliku između puhara i pečurkastih gljiva. Ova vrsta se kod nas može naći na peskovitim i stepskim, odnosno travnatim staništima. Najčešće se radi o Vojvodini. I što se tiče njene upotrebne vrednosti, poprilično je retka, pa nije do sada istraživano nije utvrđeno, znači, da li je jestiva ili ne. I mislim da je najbolje da tako i ostane zbog njene retkosti. To bi bilo to. U sledećoj epizodi ćemo obrađivati neke otrovnije, odnosno opasnije vrste koje mogu ličiti na sunčanice, koje su blisko srodne ili manje više blisko srodne. Do tada, do sledećeg četvrtka, pozdrav i dobra berba.